doba dijelimo na srednje, to je mezolitik, i novo, to je neolitik. Karakterizira ga strijela i luk, ostaci na Cresu, lov, ribolov, novo neolitik, ratarstvo, stočarstvo, lov i ribolov, život u zemunicama i stojenicama. Staro paleolitik, sakupljačka privreda, važno otkriće vatra, praljudi u špiljama i u Hrvatskoj ostaci praljudi pronađeni u Krapini. Metalno doba dijelimo na željezno, brončano i bakreno doba. Metalno doba je nastalo 4000 godina prije nove ere. Željezno doba figurativno oblikovanje predmeta, geotički stil i apstraktno, ne znam pročitati ovo. Apstraktni ornament. Brončano doba, naziv po slitini bronci, 90% bakra i 10% kositra. Nakit, keramika, izrađuje se nakit, keramika, oruđe i oružje. Bakreno doba, eneolitik, pojavljuje se oko 1800. do 1000. godine prije nove ere. Zvonoliki, vrčevi, bedževi i sjekerice.